te tiriti, Mo te tiriti, Hīkoi, 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 Hīkoi. Haruru tapu ai ana te hāpori o Raetihi mō tēnei rā o Waitangi. Kaupapa tonu mātou. ake, ake, ake. If you think Article 3, you think of the importance of tāngata tiriti, tāngata whenua, being able to work together for the good of our community. And that's what's so beautiful this morning, to see all of the community coming out to Hīkoi for the kaupapa, to honour the treaty. E wakau a Helen Lei, te mana whakaaere o ngā tirangi i ngā uara o te tiriti ki ngā hāpori o Ruape Uroe. The importance of acknowledging the treaty is about rangatiratanga, so it is about maintaining autonomy, maintaining mana motuhake. It's also about the protection of Article 2, protection of our taonga, and so our hopes are that we start to be more active in that space of protecting taonga. And of course our taonga also te reo. It's the revitalisation of te reo across all of the kura, across the Waimarino, across Ruape. Ko tēnei te kaupapa matua ki au, kia hui ngā tahi, kia wānanga ngā tahi, iau e ki anei ngā uri mai te kāhui maunga ki Tangaroa, atu I konei Raetihi, me tōna whare haumaru, a te whakaaro ki te whakapono. Ka tau te ngā kau o tāwhiao McMaster ki tōna kāinga ake ki te roe o Ruapeu, ki te taha o tōna iwi mō tēnei rā whakanui. Tēnei rā he wā pai ki te noho tau, me te whakaaro ki ngā moimoia, o ngā mātua tūpuna I haina I ngā pepa o te tiriti o Waitangi. I hope we retain what is important for the people. That is about upholding whanaungatanga. It's about maintaining opportunities to thrive, to succeed, supporting Māori businesses, supporting a much stronger focus on the environment. He reo waka taitai kei ngā ngutu o tēnei roe pōti, mō tēnei wā o te hainatanga o Waitangi. Oh, I think there's a bit of a contest that'll be happening. So I think in that time, all of us, the collective iwi voices around Te Tai Hauora, have to be able to see how is it that the aspirations of wānu hapu and iwi will best be realised by what political vehicle. Ko Raetihi ka tū tonu hei wāhi puni mō nā take tiriti hei te wāti toki. Te kakinga Kawiti Bashara, Taieri News.